Adong tikiku tu bungo pajupang dot naposo calon pastor. Ras pajupang kita di konten AJMB asli Jawa Marhata Batak. Nyon adong sahalak naposo asa marsita dan mahamu tu aka penonton. Oras aka penonton Guarhu Isepino Veres di Manurung awa nomor 4 siapku dan sian keluargaku saunari neng studi mau di seminari asaboy gabi pastor. Jadi tamat siat Palembang hamu kan Halo. Seminari Santo Paulus Palembang IP tamat. Jadi kapan andikan hamu lautu siatar? Molo kami rencana lautu siatar tanggal 1 Agustus 5 dohot akka dong aku side. Ketika Palembang ipake musi hamu hata Batak tu akadongan nasian Batak. Molo au di Palembang natiki dak pala sering kami marhata Batak ngalai akka dong aku side marbahasa masa Jawa do. Jadi Ini dong. songonau halak Jawa marhata Batak hamu Batak marhata Jawa. Jadi boy hotel hata Jawa. Boy. Neng lautu siatar kental budaya Batak. Ada motivasimu asa sebagai naposo Batak tanda lacar hata Batak ada motivasimu? Mabawa adong do romo. Alai kusadari pe sonari godang do halak naposo dang pala denggan berbahasa Batak ibaratna mat pasir-pasir mah. Jadi adong ima motivasimu. Halo romo. Apalagi membereng romo kan. Jago do berbahasa Batak romohon. Ale halak Jawa do. So, makin termotivasi mau asa anonisiantar boy jago berbahasa Batak songon pastron. Dengan mana mai. Jadi selamat marsiajar siatar jadi gade pastor maha muda. Iya romo. Hutang yakon. Amin. Jadi tetap mantap cita-cita tambah muse lacar hada Batak budaya Batak adat-adat Batak. Sengen mak. Horas hita aka dongatta sudah hita unang mago budaya hata Batak hata Jawa ikon didalami. Jadi selamat horas mahamu horas.